I pray today in Jesus' mighty name, Father, I say, Lord, in Kosovo, Musa, in Kosovo, Chad, in Kosovo, Zen, I pray to you, Jehovah, today, in the mighty name of church, Father, I pray, Jehovah, today, in Jesus' mighty name, Father, say that you are the Lord, in the mighty name of church, in Kosovo, in Kosovo, Amanda, in Kosovo, Chad, in Kosovo, Musa, in Kosovo, Zero, in the mighty name of Jesus, Jehovah, just want to thank you, Lord, in Jesus' mighty name, Jehovah, Jehovah, uyakubonga kuNkulunkulu amandla kuNkulunkulu kuNkulunkulu sibonakalisa amandla akho bonakalisa ubuhle bakho in Jesus mighty name Father say that you are the Lord in the mighty name of Jesus Father bless us in Jesus name Father reveal your powers upon our life in the mighty name of Jesus Father say that you are the Lord uyinkosi yamakhosi uyinkosi lamandla uyinkosi lothando Father there is none other Lord Father besides the Lord in Jesus mighty name Jehovah just want to thank you uthanda ukukhuleka Jehovah nomntana kulekubonga igama lenkosi Yesu Father say that you are the Lord in Jesus mighty name Jehovah I pray today in the mighty name of Jesus in Jesus mighty name Father I pray Jehovah I say that you are the Lord inkosi yamakhosi inkosi lomusa inkosi lothando oh God I pray in the mighty name of Jesus Father say may you reveal your power upon our life in the mighty name of Jesus Jehovah Father we say that you are the Lord Father we raise our hands up Father we surrender each and every situation that we are facing Jehovah to you Jehovah in Jesus mighty name Jehovah ngiyakhuleka namhlanje igama lenkosi Yesu Jehovah sibonakalisa amandla akho bonakalisa ubuhle bakho Jehovah igama lenkosi Yesu Jehovah sithaye komunye umuntu ofana ngiyakhuleka Jehovah ngifuna ukubonga igama lenkosi Yesu Jehovah in Jesus mighty name wayikhanela iJerusalema ibona because iJerusalema ehlele kunanzelele ukuthi uJesu usefikile. Ukhona kuyatholakala ukuthi kukalutshwana ikubona abantu bakaNkulunkulu nxa befika endaweni abantu bayalwa labo. Ngenxa yokuthi babengananzeleli okukhona ebantwini kodwa nanzelela ngithanda ukubonga ama-leaders endawo leyi crosslet yonke ababalisi kumbe o-headmaster kumbe ema-church ukuthi bananzelele ukuthi kukhona okuphakathi kwethu. Ngiyakhumbula kwenye day siyakhuluma lo-headmaster uKhoza ngisithi baba Khoza uNkulunkulu wantshela ukuthi ngibuye endaweni leyi yase-Crossjet kumele ngiqalise iscripture yini. uKhoza wathi indawo leyi vele ibimelele khonokho. Umsebenzi uNkulunkulu wawuqalisa ukuthi uNkulunkulu nxa ekuhambisa endaweni uhamba ekutshelile ngoba ukuthi kule nto eziqala zenzakale ungakahambi. Yabona uJesu engakazalwa kule nto ezenzakalayo ukuthi ezenzakala uJesu engakazalwa. Okutshengisa ukuthi umuntu kaNkulunkulu kumele ukuthi kwenzakala ulutho nxa kuzayenzakala lokho uNkulunkulu afisa ukuthi kwenzakala empilweni yakho. Kule mpi engazilwayo ingakabuye endaweni. Amen. Kule mpi engangena kizo ngadlule kunzimeni okunye okuningi ngenxa yokuthi kumele kube lomsebenzi omele yenzakala endaweni yaseKristu. Kodwa ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje intshumayelo yami yokugcina yokuthi uNkulunkulu indawo leyi lapho enginyathele khona lapho engifike khona wena kawusale ngamandla akho uzibonakalise ebantwini. Siyabonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu omangalisayo uNkulunkulu oyenza imisebenzi emangalisayo. Ngiyathemba ukuthi lokho uNkulunkulu akuqalile endaweni yaseCrossjet kuzaqhubeka kusanda loba nini kuze kube nanini. Namhlanje shumayele izwi likaNkulunkulu sibale amavesi lawo ayi-2 uJohane 1:12 uJohn 1:12 John 1:12
Romans chapter 8, verse 14. John 1, verse 4. Romans 8, verse 14. This is what I see. John 1, verse 4. Romans 8, verse 14. What if I listen to that? Right, let's queue up. Little John 1, verse 4. Verse 12. Little, but to all who received him, who believed in his name, he gave them power to become children of God. John 1, verse 12. Then Romans 8, verse 14. For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. John 1, verse 12. As many as received him and believed in his name, he gave them power to become children of God. But Romans 8, verse 14, as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. Children of God and sons of God. This is why I'm saying. John 1, verse 12. Verse 12. Kodwa bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba ngabantwana bakaNkulunkulu labo abakholwa ebizweni lakhe. Romans 8, verse 14. Inhloko yendaba ithi ukuphila okungomoya. Verse 14. Ngoba bonke abakholwa ngomoya kaNkulunkulu bangabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu awusisiwe ilizwi lakhe. Funa ukuthi namhlanje ngishumayele enhlokweni yendaba engithe holwani ngumoya. Awutshela umakhelwane ukuthi holwa ngumoya. Holwa ngumoya. Uyabona ziningi izinto ezihola abantu emhlabeni la. Ziningi izinto ezihola abantu emhlabeni. Amen. Kulabanye abaholwa imali, kulabanye abaholwa ngomngabo, kulabanye abaholwa ukudla, kulabanye abaholwa iminana ama-miracles, kulabanye abaholwa zimota, kulabanye abaholwa kuningi ukuhola abantu. Manje ngibuyelele intshumayelo nesikhulume ngayo ngeFriday ukuthi abantwana boIsrayeli uNkulunkulu sebasusile eGibhithe. Yena ngokufuna kwakhe uNkulunkulu wayefuna ukuthi ehamba labo besiye eKhenani, wayefuna ukuthi baholwe nguye. Amen. Abantu laba sebesuke labo bachapha ulwandle olubomvu baya eKhenani. Uthe bengakafika eKhenani bafike enkangala. IBhayibheli likhuluma ukuthi befike enkangala kwakasuka nobunzima abantu baqalisa ukuthi uNkulunkulu noMoses wakhona. Baqalisa ukuthi Moses wena uyadlala lathi wethu. Amen. Wasisusa le kunandini wasiletha la. Abona ngenxa ukuthi abantu abangazikazi ukuthi kumele baholwe kuyini. Sibalile iBhayibheli lisitshela ukuthi bonke abamamukelayo uJesu wabanikeza amandla lelungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Ungabala kusho ukuthi ukhona ukuba ngumntwana kaNkulunkulu. Being a child of God. Kube sokusiba khona nxa ubala kuRomans chapter 8 verse 14 uthi bonke abaholwa ngumoya la ngamadodana kaNkulunkulu. Kusho ukuthi lokuba ngumntwana kube sokufika ukuthi uyakhula ekubeni indodana. Ayisibo bonke abantu abangamadodana kaNkulunkulu. Bakhona bonke abathi bamukela uJesu njengenkosi nomsindisi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ayisibo bonke ababa amadodana kaNkulunkulu. Bonke iBhayibheli liyasivezela ukuthi lapho nxa ubala kuLuke chapter 1 likhuluma ukuthi uMaria wayesesitebelweni samabhiza losane uJesu. Amen. Izazi zasempumalanga zisuke empumalanga zizobona usane oluthiwa ngani nguJesu. Ubusubala uzozothiwa umfana okuthiwa nguJesu wayephikisana labaFarisi labazi bomthetho ethempelini. Amen. Ubusubala uMatthew chapter 17 uverse 4 inkokhuluma ukuthi amazulu avuleka kwabonakala iyezi
Wazwakala ilizwi lisithi le yindodana yami engithokozileyo ngayo ilaleleni. uNkulunkulu wayemeleleni isikhathi sonke lesi engatsho ukuthi esebenzisa amabhiza le yindodana yami. Wayemeleleni engatsho ukuthi lapho uJesu ephikisana nabaFarisi engatsho ukuthi le yindodana yami. iBhayibheli lize lichasele ukuthi usane uJesu, lisichasele ukuthi umfana uJesu, lize lisichasela ukuthi indodana uJesu. Kuqakatheke ngani konke khona? Kuveza indlela abantu abakhula ngayo enkosini. Kuveza indlela abantu abasuka ngayo, besuka lapha baye lapha ukuze babone uNkulunkulu. Haleluya. Amen. Ngenxa yokuthi nxa uNkulunkulu engaphonga ukuthutha lapha, sithi namhlanje uNkulunkulu athi umuntu ephenduka izolo, sithi uphenduka izolo. uNkulunkulu aqalisa ukuvezela ingilosi la. Uthi ukhulela uzibona ingilosi, xa usubona izulu, qala uyaqeda lapho uyabaleka. Uqalisa ukuthi nxa ukhuluma somlilo uyehle lapho uyabaleka. Kumbe uqalisa ukuba le-pride, uqalisa ukuziqalisa ukuthi nazele ngizisukuma so, ungathi ngona akuphehlele abadle iflu. Kodwa uNkulunkulu uyakhangela asinanzelele ukuthi abantu laba kade ngiqalisa ukubafundisa ukuthi ngifuna ukuthi bakhule njani ekungazini kuze kufike lapho engifuna ukuthi bafike khona. Ngithathe umzekeliso wabantwana bakwa-Israyeli. uNkulunkulu uhamba lapha. Kunento engifuna ukuthi abantu bayizwisise namuhla, lokhu ngithandaza wami ukuthi uyizwisise. Kuthiwa uNkulunkulu eseqaphe labo ulwandle lubomvu, baqonda inkangala. U-Exodus usitshela ukuthi ebusuku uNkulunkulu wayebahola ngomlilo, emini ebahola ngeyezi. Akutshela umakhelwane ukuthi uNkulunkulu wayebahola ngomlilo ebusuku, ngeyezi emini. Haleluya. Ngifuna ukuthi sinanzelele lokho. Abantu laba uNkulunkulu mananzelela ku-Old Testament, isivumelwano asenze ngiyafundisa. Isivumelwano esidala. Umoya Oyingcwele wayeyehlela abantu. Umoya weNkosi wehlela phezu kwa-Ezekiel. Umoya weNkosi wabuya phezu kwaJeremiah. Umoya weNkosi wehlela u-Isaiah waprofita. Umoya weNkosi wawufika uyehlele phezu komuntu uhlelo. Yakuzwa umkhandlu nxa ukehlela. Ungakwehlela abantu lezi zamakhaya. Umoya Oyingcwele wayehlela abantu kuTestament elidala. Kodwa kuTestament elitsha umoya Oyingcwele yehlela abantu kuphela, kodwa uyangena ebantwini. Amen. So uNkulunkulu uthatha abantwana bakhe bakwa-Israyeli ebugqilini ngegazi lewundlu elindodana yakhe uJesu, ababhaphathize kuMoses basuke usebasa enkangala lapho afuna ukuthi abahole khona ukuze bonke abaholwa nguye babe ngamadodana. Amen. Asibo bonke nje abantu abathi ngokuthi bona sebesenkangala sebengamadodana, hatshi, kodwa yilabo abaholwa ngumoya oyingcwele. Okuyikuthi ukuthi abantu abaholwa ngumoya wakhe oyingcwele yibo abangakwanisa ukunanzelela ukuthi hayi leliyana phela liyezi elikaNkulunkulu. Yibo abangakwanisa ukunanzelela ebusuku ukuthi lwana ngumlilo kaNkulunkulu osiholayo. Kwakungumozisi lo-Joshua ababekwanisa ukunanzelela ukuthi hayi lwana ngumlilo kaNkulunkulu, lwana asilandeleni wona. Kumbe leliyana liyezi likaNkulunkulu kasilandeleni lona. Okuyikuthi zonke lezi abantwana bonke laba yikho omunye umntwana wathi kuze ubaba wathi baba nasengezwa xa iphuma ukuthi abantwana bakwa-Israyeli, abantwana bakwa-Israyeli, kanti obaba bakwa-Israyeli babengaphi? Haleluya. Babengaphi omama bakwa-Israyeli? Ngenxa yokuthi okuzokuthiwa the children of Israel ukuthi abantu abana babengabantwana, babengabadala, babekhona balendebe ezingaka sobekhulile, kodwa babengakhulanga, babezinsane emoyeni. Yikho bakuthi nxa into zingabheda bathi no, hayi so indaba kusenzakala so, uyabona umntwana lomdala so, nxa engabona kungalalutho emvizeni lapho oluphekela qasa ukuzibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani, ukudla kuye ngaphi, kuye ngakudla.
imali esikoleni yena ukuthi ibuya njani, ukuthi kuhamba njani xa kusebenzi lokho yena ufuna ukuthi ibe khona. Bakhona abazalwana abanjalo ngoba basesengabantwana. Haleluya. Ngiqale ngathi abantu bakholwa into eziningi. Bakholwa nje abanye bakholwa yizibonakaliso imnana. Yabona into lezi sengafunda one thing ngishumayela ivangeli. Ukuthi ngichasele lokho. Imireki ekulethayo e-church ekuletha kuJesu ayisiyeza kugcina kuJesu. Imireki eyenzakala ukuthi uphenduke wena ubuye lapha. Nxa wabulawa isifuba ngoba wabulawa yini ayisiyeza kugcina lapha. Right. Yafana ukuthi ngihambe kanti ngifananise ngapha liyathinta. Ngithathe kuthiwa I think kusetshenziswa kudliwana kanje amawemu lawa nanti kumbe ngithathe fazi insipho anti insipho ngithatha amawemu wathathe ngiyowafaka lapha bese ngithatha ihoka yami inhlanzi zibhuze zizobuya zibanjwe sengizithatha sengizibonile. Ayisikuthi phela mina laphana ngokufaka amawemusi lokufaka insipho ukuthi inhlanzi zibuye ukuthi inhlanzi zaphila ngamawemusi. Ayisikuthi inhlanzi lezi engizibolayo zizaphila ngamawemusi kumbe ngensipho. Insipho lamawemusi ngokuthi inhlanzi zibuye. Sezibuyile then what? Kulabanye abantu abafuna ukuba zinhlanzi. Subuyile phela uJesu sekubholile ngemireki amamireki ngokuthi wena ubuye lapha. Ngokuthi ngasi-advertise sithi manje uJesu lamandla amadimoni soxosha aphuma hambe abagulayo ukusila basile baqede lapho ukuthi hawu athi wokuyasiliswa manje la ngifuna ukuthi basile nami ngifuna ukuthi ngitshumayele uJesu wangikhona basile ngenxa yami. Ungabona umuntu sefika kulevu yokuthi lami okwenzakala kimi ngifuna ukuthi abanye abantu kwenzakale kibe kusenziwa ngami. Lowo muntu sefike kube yisani. Lowo muntu sesungile ekubeni ngumntwana sesiba yindodana. Ngoba nxa usesengumntwana kaNkulunkulu nje uyazamkelela uJesu uphiwa amandla okuba ngumuntu kaNkulunkulu. Futhi lokho nxa usuyamkela uJesu uyahamba ezulwini. Period. John 14 verse I think verse 6. Othi mina ngindlela leqiniso lokuphila. Ngakho ngaya kuBaba ezulwini ngaphandle kwami. uJesu usitshela lokho. Uthi lapho usumamkela uJesu wathi abafundi bakhe bayabathabile ukuthi amadimoni abelalela. Bebesithi awuthi naye phuma evuka. Uthi hayi kakungabikho khona kulithabisa kakhulu. Linathabani kuphela ukuthi amabizo labhaliwe ezulwini. Nanyanga ngizibuze ukuthi uJesu wayengakaphi esiphambanweni amabizo abo ayesebhalelwe eNejesu akabaphi. Ngenxa yokuthi kumamukela bakholwe kuye amabizo abo ayebhalwa. Lapho umamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uphiwe ilungelo lokuba ngumntwana kaNkulunkulu sungumntwana kaNkulunkulu kodwa ufuna ukuba yindodana kaNkulunkulu. Ngoba lapho usuyindodana kaNkulunkulu into lezi uJesu wavuka ngaphandle seselusana ngaphandle seselijahayi wafa seyindodana ngoba indodana iyakwazi okwenza iyakwazi okwenza ayiphumputhi yikuthi uNkulunkulu wathi le indodana yami ngithokozile ngayo ilaleleni. Okuthi indodana nxa sikhuluma yalaleleni. Ungathatha lapho umadala omsukumise lapha azokhuluma la sonke siyabulawa zindaba into ikhuluma vele siyabe zingala sensikithi anti lapha zokudalela lapha zikholisele ngoba ngumntwana. Kodwa indodana ithi sukuma ikhuluma abantu bayilalele ngoba uJesu uthi le indodana yami ngithokozile ngayo ilaleleni. Siphiwe amandla okulalela. Ufuna ukuchasisa indaba ezingu-3 ezihola abantu empilweni. Zinengi indlela abantu abakholwa ngazo. Ngingakachasisi kakhulu. Kule verse emfuna siyibalele. USamuel oqala 28 verse 6. First Samuel
28 verse 6. 1 Samuel 28 verse 6. Yibani, verse 7. Verse 7. Then Saul said to his servant, "Seek out for me a woman who is a Midian, that I may go to her and inquire of her." And his servant said to him, "Behold, there is a Midian at Endor." Verse 8. So Saul disguised himself and put on other garments. And when he said to the woman by night, he said, "Divine for me by a spirit, and bring up for me whomever I shall name to you." The woman said to him, "Surely what?" And the woman said, go verse 8. 28 verse 6. Lapho uSawule ebuza enkosini, inkosi kayimphendulanga langamaphupho langenkatho i-Urimi langabaprofiti 7. uSawuli wasesithi encekwini zakhe, "Ngidingelani owesifazana oledlozi ukuze ngiye kuye ngibuze kuye." Inceku zakhe zathi kuye, "Kukhona owesifazana oledlozi e-Endori." 8. uSawuli wazifihla, wagqoka ezinye izigqoko, wahamba lamadoda amabili, bafika kowesifazana ebusuku. Wathi, "Akungivumele ngedlozi, ungikhuphele engizamutsho, akungivusele." Wathi, "Akungivumisele ngedlozi, ungikhuphele engizamutsho kuwe." 9. Ngicela limphindele kancane verse 6 wangapha. Verse 6. Lapho uSawuli ebuza enkosini, inkosi kayimphendulanga langamaphupho langenkatho i-Urimi. Right. Kuthiwa uSawuli eyinkosi. Kulesikhathi lapha eselahlekile khona ayisephumule kukhona kaNkulunkulu. Lapho esibale khona kuthiwa inkosi uNkulunkulu kayimphendulanga uSawuli ngenkatho okuthiwa yi-Urimi. Ufuna ukukhuluma ngento okuthiwa yi-Urimi. Akuthi i-Urimi. Ufuna ukukhuluma ngento okuthiwa yi-Urimi. Kuthiwa nxa uqala Exodus 28 verse 30 kuthiwa yi-Urim and Thummim. Anti umpristi omkhulu ku-Old Testament wayegqoko zakhe ayezigqoka nje. Nangibona igqile eRoma la ngaphi ngapha abapristi begqoka into ze-Old Testament. Ukuthi kwakulento okuthiwa yi-Urim. Umpristi wayegqoka ingwane zakhe agqoka azegaxa lebhanti okuthiwa yi-ephod. Anti wayethi nxa engagqoka akusenzakala ukuthi kwakukhona okuthiwa yi-breastplate, anti isivikelo sesifuba. Nxa ungabala Ephesians 6 verse 12 futhi fakani isivikelo sesifuba esikulo. So kwakulesivikelo sesifuba ezigqokweni zikaMpristi omkhulu. Isivikelo sesifuba lesi okwakuhamba i-ephod khona kwakula matshe angu-12. Anti kwakula matshe angu-12 ayebizwa kuthiwe yi-Urim and Thummim. Amatshe lawo ayi-12 ayelamabizo abantwana bo-Israyeli ayi-12 lawana esiwaziyo, oJuda, oRubheni, wonke oJosefa oyi-12. So kwakusiba nangu-6 la, kube lamanye angu-6 la. So umpristi omkhulu wakuthiwa nxa inkosi isifuna ukuthi iyekulwa impi, wakuthatha kubiza umpristi kuthiwe, right, umpristi akutshele ukuthi uNkulunkulu uthini, ukuthi sihambe yini. Umpristi abesethatha agqoke i-Urim and Thummim yakhe. Amatshe angkhona abeseqalisa ukuba yini. Nxa inkosi sithi kabahamba azalayitha, yikho kwavela khona ama-disco lights. Nxa uNkulunkulu esithi hambani, amatshe lana azenjani? Alayithi. Nxa uNkulunkulu esithi bangahambi kuzaba mnyama ukuthi ziyangalayithi.
So kwakusenzakala uNkulunkulu wafika isikhathi sokuthi uSawuli sefumile endleleni kaNkulunkulu. uSawuli wabe azamile ukuthi amatshe zi. Wazi wathi hayi ngizothwa kulo mama oledlozi lapha ongangisiza ake sihambe siye kuza yena. Inhloko yendaba ejumayela ngayo nje holwani ngumoya. Amen. Ngoba ziningi izinto ezihola abantu. Kuthiwa uSawuli uNkulunkulu kamholanga ngamaphupho. Kamholanga ngomprofiti. Kamholanga ngeUrim and Amen. Ngenxa yokuthi wayengasekho endleleni kaNkulunkulu. Okuyikuthi ukuthi ayisikho ukuthi kuphela uNkulunkulu angakukholi ngendlela lezi zoyi-3 engifuna ukuzichasisa nxa ungekho endleleni kaNkulunkulu. uNkulunkulu yakho sungakukholi ngazo zoyi-3 usendleleni yakhe. Amen. Hallelujah. Amen. Kungayisikho lesono, kungayisikho ledemoni, kungayisikho wrong. Uyakwanisa uNkulunkulu ukuthi angakukholi ngazo zonke indlela zonke zona zezi-3 lezinye eziningi engaziqambanga. Ngenxa yokuthi usesengumntwana. ngoba lona lisisa ezweni lethemba.
Right. Lapho kusenzakala njalo. Kusenzakala ukuthi uNkulunkulu uyabakhola ngeyezi ebusuku ngeyezi emini la ngomlilo ebusuku. Kwakungakayakhiwa ithebhakeli kaMoses. Umpristi wayengakabi khona uthiwa uyagqoka lokho engikhuluma ngakho. Hayi. Kwakungakabi khona. So kulento ezingu-3 emfuna ukuthi uzinanzele. Right. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu waye ehola abantu bakhe ngomlilo langeyezi. Wasefika lapha ebahola khona ngabapristi. Wasefika lapha ebahola khona ngabaprofeti kuTestament elidala. Anti abantu laba ababehola into lezi ezazihola abantu ngale ndlela. Kwakuyikuthi abantu bananzelele ubukhona bukaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu ukhona phandle kwabo. Kodwa uNkulunkulu ayekufuna ukuthi ekucineni kwakho konke abantu bananzelele ukuthi uNkulunkulu ukhona phakathi kwabo. Yikho nje umoya oyingcwele wayehlela phezu kwabantu kuTestament elidala. Kodwa kaThesu usefuna ukuhlala phakathi kwabantu. As much as amadimoni efuna ukuhlala emuntwini, lo moya oyingcwele ufuna kanye khonokho kanye. Ngoba uNkulunkulu kuzazibonakalise ufuna umzimba womuntu. So bonke abakholwa ngomoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu. Right. Ngibe sithi uSawuli eyinkosi wehluleka ukukholwa ngoNkulunkulu ngamaphupho. Kuthi ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho. Wehluleka ukukholwa ngoNkulunkulu ngomprofeti. Ngenxa yokuthi Sawuli wayengasafuna ukuzwa ngomprofeti kaNkulunkulu. Babekhona uNathani abaprofeti bakaNkulunkulu. Kodwa uSawuli wathi no. Babekhona uSamuel wathi no, angifuni ukuthi balale labo. Hallelujah. Amen. Wafika lokuthi iUrim neThumim ukuthi lanxa uNkulunkulu sokumele akhulume ngayo azibonakalisa amatshe akhona abhithe bawungasayenzi. Ngenxa yokuthi uSawuli wayengekho endleleni noNkulunkulu. Bakhona abantu la ngathi sonke lapho esizwe uNkulunkulu ekhulumisana lathi sizayangeza. Ukuthi ngathatha singaye kubabili kumbe bathathu kahle sibe abake bezwe uNkulunkulu ekhuluma nabo sibili. Futhi bemprofita laba futhi. Abake bezwe uNkulunkulu ekhulumisana nabo sibili laba phansi sana. Anjawo balufana. Asibeke izandla phansi. Yikho kuqaliseni ngikhulume ngathi abantu bamamukela uJesu njengenkosi yomsindisi baphiwa amandla ukuba abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa sibo bonke abakholwa ngomoya. Okuyikuthi ukuthi kulalapho esisafuna ukuthi siyefika khona, kulalapho kumele siyefika khona esasilela khona ukuze uNkulunkulu akhulume lathi. Kulabantu labana abazela ukuthi bona right one. Isono siyenza ukuthi umuntu angezi uNkulunkulu. And 2, amadimoni ayenza ukuthi umuntu engezwa uNkulunkulu. Okuyikuthi ukuthi into lezi zoyi-2 nxa zingaba khona empilweni yomuntu ziyenza umuntu angezwa uNkulunkulu. So nxa engezwa uNkulunkulu uyabe sesizwana. Uyesu uSathane. Nansi inkosi emangalisayo kuthiwa nguSawuli. Ithi phela ansazwanga uNkulunkulu ngamaphupho, ansazwanga uNkulunkulu ngomprofeti, ansazwanga uNkulunkulu ngeUrim. Kade ngizwa uNkulunkulu ngoSathane. Hallelujah. Yikho esitshela khona uSawuli phela. Wabuza ukuthi ukhona yini umuntu oledlozi lapha? Ke ngiyebuza yena nje. Ngoba kasazwanga uNkulunkulu ngani ngomprofeti, kasazwanga uNkulunkulu ngephupho, kasazwanga uNkulunkulu ngani ngeUrim. iUrim le ngikhuluma ngayo ayisekho phandle, ayisekho kumpristi. Ngoba iBhayibheli lithi kuHebrews chapter 3 likhuluma ukuthi silaye 3 verse 1 ukuthi silaye umpostoli omkhulu, silaye umpristi omkhulu uJesu Kristu, umpristi wokukholwa wethu. uJesu Kristu engumpristi omkhulu wethu. Nguye wangena kanye ezulwini, wangena kanye ngegazi lakhe. Izono zethu zathethelelwa, izono zethu zathi zithethelelwe. Saba lokulunga okuvela kuye ngokukholwa kuye. Saba lokulunga lapho simamukela njengenkosi yomsindisi. iUrim eyayiphandle kukampristi sihlala phakathi kwethu. Yikho wena singathi nxa sithi right hlomani izikhali zikamoya, Ephesians chapter 6 verse 10, ukuthi hlomani izikhali zikamoya, asathi ukuthi wena thatha izikhali zikamoya
ukhathi sizaba isikhali zikamoya njani unosifaka phansi. Lapho ungenisa uJesu njengenkosi nomsindisi wakho, uthatha iurimu ye-Old Testament uyifaka kuwe, place of righteousness. Ugqoka isivikelo sokulunga esifubeni sikamoya wakho. Ukuze lapho sima phambi kaNkulunkulu, uNkulunkulu aqalise ukukhuluma. Hallelujah. Amen. Awusakholwa liyezi wena, awusakholwa umlilo, kodwa sokukholwa phakathi. Amen. Ngiyakuthathela wena ukuthi uNkulunkulu uyamuzwa kodwa ungawazi uNkulunkulu uzakuzwa. uNkulunkulu uyakhuluma nawe kodwa ungakwazi uNkulunkulu ukhuluma nawe. uNkulunkulu uyasebenzisa umzwa ngedwa ekukhulumeni nawe. Kanti okwenza wena uthi lapha ngivule cross uchaye idingini lapha emashops. Ungahambi la uyengena ubajoyine ujoyine ugide wini. uNkulunkulu athi uyakuthetha hayi ngayi lapha. So okade usithi uNkulunkulu kakhulumi nawe. Ukuthi uNkulunkulu anjabona abantu vele lokho belengqondo ukuthi uNkulunkulu kumele ehle ngombani athi kubayibayi ukuze kuthiwe nawe uNkulunkulu ukhona. Wayesenza njalo ku-Old Testament ukuthi abantu babone ukuthi uNkulunkulu. Kodwa wasezibonakalisa ngendodana yakhe uJesu Kristu. Lapho usumamukele uJesu Kristu wena akuyekele ukufuna ukubona ukuthi uNkulunkulu ukuhola ngokukuhola ngento zaphansi. uNkulunkulu uyakuhola esukela phakathi. Alisathi uNkulunkulu uqalise emoyeni alandele emphefumulweni abe seqina emzimbeni. Wena nxa unokusafuna uNkulunkulu aqale emzimbeni wakho alandele emoyeni alandele emphefumulweni abe seqina, kuthi lokhu lekubamba indlela kaSathane yokukhuluma. Hallelujah. Kuthi lokhu usabamba indlela uSathane asebenza ngayo, awukabambi indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo. Uyabona nxa ungathiwa ungumntwana sithi kulabantu lapha engizabazondisa ngabo. Kulabantu abakhulela komalume abantu, kumbe abakhulela kohanti, abasuka lapha abahlala khona ebazalini babo bazohlala nomunye umuntu. Wananzela ukuthi indlela izinto ezazisenziwa khona ngale komalume, le ndlela ezazisenziwa khona ngapho usuhlala khona kwasokuchiya. So omunye umuntu nxa komalume babemchaya ukuze bamtshengise ukuthi bamthanda, usefuna ukuthi lapha asehlala khona kathesi babemchaya ukuze bamtshengise ukuthi kanjani uyathanda. Omunye umuntu wathi ekhuluma one day wathi abanye omama ukuthi amadoda abathanda kumele kuthabe bachaya ukuze bonke bayathanda. Bakhona ababhiliva khonokho. Kufana lo muntu owathi eseGibhithe ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma naye. Wayefuna ukuthi abone uNkulunkulu atshengisa isibonakaliso samaxoxo sempukane konke. Okuthi indaba amaxoxo aphelele eGibhithe asizwa ngamaxoxo phela eKhenani ngayo ukuthi uNkulunkulu wafika eKhenani waqalisa ukuthela amaxoxo indawo yonke, waqalisa ukuletha impukane, indaba kwaphelele eGibhithe. Ngenxa uNkulunkulu wayefuna ukuthi azibonakalise ukuthi uyinkosi phezu kwenkosi zaseGibhithe 1. Asizibonakalise ukuthi uyinkosi ebantwini bakhe bamlandele. Sebemlandelile sebesukile as many as received Jesus Christ as Lord and Savior. Baba ngabantwana baNkulunkulu. Sebengabantwana baNkulunkulu kumele basuke ekubeni ngabantwana kuphela ngenkangala beqonde eKhenani besiba ngamadodana. Sebengamadodana kubonakala ngani sebengamadodana kaNkulunkulu, kubonakala ukuthi bazwe umoya ekhuluma nabo. Uyakwazi uNkulunkulu wena ukhuluma nawe more than wena ukukhuluma naye. uNkulunkulu uhlale ekhuluma nawe wena ungazi ukuthi uNkulunkulu wani. 2 uNkulunkulu uhlale ekhuluma nawe wena ungakhulumi. Bona abanye abantu phela bathi abafika lapha emthandazweni ngathi njumayela kusandelana yadlula ngakhuluma ukuthi kulaba abantu abachiya uNkulunkulu kuprayer. Uyafika yena uNkulunkulu ishop yakhe. Afika shop baba ngifuna ibhasi, ngifuna imota, ngifuna lokho abasha lapha kumahamba. Ukuthi uNkulunkulu usaletheni yena vele akudingi akwazi. Mina ngazitshela ukuthi lapho sengikhulile spiritually ngazitshela ukuthi kanti iprayer phela idalo ngingxoxo. Ngixoxa loNkulunkulu ngiyakhuluma la uyakhuluma. So nxa mina ngizafika i-hour yonke ngikhuleke uNkulunkulu engakhuluma ukuthi bangikhuleki nyawo manje. Lithi iBhayibheli likhuluma ukuthi lingenzi
abantu nxa bebala amavesana awentshumayelo kajesu entabeni uMatthew 5 kusiyafika ku7 bazitshela ukuthi ujesu nxa wayesithi lingayenzi njengabazenzisi ukuthi lime likhuleke kakhulu abantu balizwe kuthiwa abantu balizwe liqeda lapho likhuleka liphindaphinda. uJesu wayengathi ukuthi abantu labana babe bephindaphinda ukuthi ngikhuleke lapha ngithi Jesu awa yonke hayi ukuthi umuntu lo into ayithole uyayiphindaphinda ngoba akula mpendulo. So uJesu wayekutsho ukuthi abakhuleka bengaziwa ukuthi bathini ngoba awusokukhuleke awa yonke uNkulunkulu engakhulumanga. Kumele ukuthi nxa usufike ekubeni indodana uthi ukhuluma uNkulunkulu athi yeye kambe kuchaza kanjani kumbe kubhoka unganani ngiqale ukugwala ukuthi ngifike lapha ngiqale ukukhuluma khulume wena vele awumphendula ndani ngizabe ngicaphuke hayi kanti umuntu lo uyangizwa yini. Kodwa nxa sikhuluma sizwisisana ingxoxo yangikhona bamnandi ati yikho okwenza uNkulunkulu kube labantu abakholisa ukukhona kwaNkulunkulu kulabo kube labantu ababhowa ukukhona kwaNkulunkulu. Nasithi uNkulunkulu khona lapha bakithi bazalwane nangu uNkulunkulu abalokhe besafuna iUrim abalokhe besafuna uprofit abalokhe besafuna iphupho emini kangaka bazakuhlala bangaboni abalokhe besafuna ukuthi uNkulunkulu ukuthi bayibaye ukuze uNkulunkulu khambe khona bazahlala bethi nangu lapho uEdaselo kesithi uNkulunkulu lapha ungapha wena uNkulunkulu phakathi kwakho ungazibulali ungambona segcwala phandle ukuthi kulomunye umuntu okhulekileyo phakathi kwakhe uNkulunkulu wazachithekela kwabanye. Yikho anothi ngenza njalo nxa uDavida ekhuluma ukuthi uNkulunkulu uyagcoba ikhanda lami ngamafutha inkomitsho yami yaphuphuka. Ungabona uNkulunkulu sesithi uNkulunkulu ukhona phandle lapha ukhona phandle ukuthi segcwalile lapha phakathi wazwanda waphuphuka. I-anointing yenza njalo ukuthi uDavida uthi inkosi iyangigcoba nguPsalm 23 uNkulunkulu uyangigcoba uyagcwalisa inkomitsho yami iyaphuphuka. So i-anointing nxa sesithi abantu sebeqalisa ukukhalakhala beqalisa ukukholisa ngendimi landani ukuthi kulomunye umuntu akade elida leyo service kumbe ade tshumayele senzani ukuthi inkomitsho yakhe isigcwalile kanjani yaphuphuma ayiqali ngokugcwala phandle igcwala phakathi iphuphuma. So ungafika lapha ufuna ukuthi iqalise ukugcwala kuyingakagcwali uzatrempe yakhe bakithi lamadimoni bantuleso gcwalisa wena maqala kuwe uNkulunkulu usihola kusukela phakathi maqala. Yikho sihlala sithi abantu bamukela umoya ongcwele. Nxa sithi yamukela umoya ongcwele senzela ukuthi wena nxa umoya ongcwele sephakathi kwakho kade angakuhola wena ungalayo no okwenza ifoni yakho ibambe inetwork ukuthi ifake izinto zokuthi i-communicate kumbe ikhulumisane le booster so kathi umoya ongcwele uzakuhola njani ungalayo njalo uzakuhola njani ungamlaleli. Uyabona ungakwanisa ukuba naye kodwa ungamlaleli safala ukuthi umuntu aphiwe ugadi ugadi lombhobho sibili abehlala ebedroom yakhe andivela abantu lapha emakhaya abafake imali ebhenki bafake ngaphansi kwamatrasi so imali yakhe igcinwa ngaphansi kombhede kube sokuthiwa kulo mfana mkhathayo ukuthi uyabethwala umbhobho emile ebedroom kangani ukuthi amasela nxa ebuya njani yawadubula umuntu lowo ebezihlupha kodwa edinga ondofa edinga izinyama landani ukuthi ngifuna ukuthi linjani livikele imali yami liyami kakwazi ukuthi kufakwe ugadi olindileyo. Ezenzakala baningi abantu abafuna ukuholwa izinto eziphandle bengakwazi ukuthi kukhona okuphakathi kumele kubakhona. Kulabantu abafuna ukuholwa into eziphandle kakwazi ngeke uzusise khuluma lapha eNew Testament uthi yena yazi wayithi nxa ingaqamela ikhalenda kwakungabuyi lutho kodwa ngayike kwakubuyi mana ngitshele ntshumayelo wena sisi mina namhla ukufisa kwami mfisa ukuthi
uthi yazi ngathi ngisizumoya ingcwele ekhuluma phakathi kwami esithi out in the name of Jesus wahamba wena ngoba uzafika wathi isikhathi lesi sekhalenda le sizadlula. Amen. Ngambhala ukuthi lapho irevelation yamakhalenda le yavela khona le. Hayi. iBhayibheli ikhuluma ku-Acts ukuthi lamahenki aboPawulu ayethathwa ahanjiswe umalisayo mana ngishumayo ayehanjiswa ebantwini ababegula basile ababenamadimoni ayephuma ayehanjiswa ukuthi kwakule service mana ngichase kwakule service lapho Peter ejumayela khona athi no nginambizi kanso ngihambe ngiyetshona khulekela abantu abagulayo kunalaba labasebesilile abasebevumile uJesu ukuthi inkosi thathani ihenki leli bapha labo bantu abangakholwa kuhle basile okuthi wayengathola laba. Hallelujah. Wayethumeza ihenki yakhe ukuthi ngeke ayefika khona yena yona kayifikele ifike i-anointing yakhe esiphuphume kuye iyefika lakibo. Okuthi laba balapha sofanele ukuthi badinge ukuthi kathi sabe sonke simbukele uPeter senza so. Kanti ukuhamba njani? Peter akusitshela ukuthi wenza njani. Babe sebefunda. Yikho last week ngathi ngijumayela ngakhona ukuthi ungabona uloku uthengela umntana wakho le-30 years ibrook. Umntana wakho khona ukuthi kafananga. Akufike kwelinye ibanga lokuthi uthi ubiza ibizo likaJesu Kristu okonzwa ngu-Apostle Magwenzi uNkulunkulu akuzwe. Ngenxa yokuthi singumntana kaNkulunkulu njalo suyindodana. Ngoba kuzafika phela yakwazi omunye umuntu ngangezwa abantu omunye khuluma ukuthi mina era mBhayibheli ngalihambisa kumfundisi walikhulekela anointed. Ngezomunye khuluma isikela mBhayibheli lesikhaso vele ngathi ngifake phambi kwami so akudluli ndofa akudluli dimoni. So wena muntu iBhayibheli lakho likuvikela kuhle nxa liphandle kwakho kula nxa liphakathi kwakho ambuzamakela noluzo. iBhayibheli lakho likuvikela ngcono nxa liphandle kwakho lanxa liphakathi kwakho. Kanti okuthi nxa likuhola liphandle nxa likuvikela liphandle kwehlulani likuvikele liphakathi. Mana ngichasise ngithi lo njengalo wayesefaka istika phezu kweBhayibheli eselibiza ukuthi li-anointed. Kanti khathesi nje lingelastika lela liko-anointed. Li-anointed okudingakalayo ukuthi lisuswe lapha lingene lapha. Ngoba nxa lilamandla liphandle phela amaBhayibheli lawo ungabuza amaBhayibheli lawo sikhulumiqiniso amaBhayibheli lawo athengiswa abantu abaphelukanga. Abantu abathengiswa amaBhayibheli ethi awungqumbe ngaphi yizindaba ezinkulu. Yindaba lingabatshayi anointing yindaba lingabaphenduli izigabela. Ngoba kumele lingene phakathi bese likuhola. Amen. So wena akusuke namhla ufuna ukuthi umayeza abantu baze bawe izindodana. Akufune abantwana abantwana bayengeka lula. Yikho nje into lezi abamilekizana lezi abantwana yezensane ukuthi zibuye phela. Ubaba nxa ebuya sokuzubona ubaba uyasithanda. Sibona ngani eswitha? Hambe ngba lapho ngathaba ukuthi sembuyele eswitha. Abantu abadala sokuya nxa ngabe yinkinga yathanda kwa yathanda abadala yathanda iswitha. Manje ngizathi ukuthi shwa umfana ngiyazela. Ngathi nasibeka kakhulu singabantwana. Lasikhathi izinto zabo madala izinto zabantwana. Nginga ukuthi senjani singabantu abadala. Sokufanana lama-miracles lawo. Into lezi ngezokuthi zikuvezele ubukhulu kaNkulunkulu. Uthi usububonile ubukhulu kaNkulunkulu uthi ya manje uNkulunkulu lo ngiyamkhonza ufuna ukumkhonza futhi ekumkhonzeni kwami ngifuna ukuthi lapho engihamba khona ukuze kukhanye ukuthi phela uNkulunkulu lo ngiyamkhonza lapho engihamba khona kube kusenzakala lokho
abantu sebafuna ukuthatha indlela ye-Old Testament. Phela ye-Old Testament uNkulunkulu wayengani uhlala endlini ngani abanye lokho belengqondo ngaliyana yikho bona abanye bezenze ukuthi bayekhupha izicathulo phandle nxa bevele church ukuthi bangene endaweni engcwele ngoba bazwisisa ukuthi ungcwele bangibona hayi kumele akuhlale church kumele ube phakathi kwakho uzukufuna abanye ukuzithiwa mina ngabona ngithi vele sengingcwele wena akube ngcwele phakathi usolakala phandle abantu i-Old Testament lilizwi likaNkulunkulu eliphilayo lamandla kodwa ngeke ulizwisise ungafikanga ku-New Testament. Yikho uJesu wathi angizange uzobhikiza umlayo ngizowagcwalisa ukuwugcwalisa. So awungeke uzwisise ukugcwaliswa ungakafike ekugcwalisweni kwaNkosi. Hallelujah. Amen. So ngifuna ukuthi sikuzwisise sikubambe kuhle ukuthi no nasi ngamadodana kaNkulunkulu uNkulunkulu kasikholi kakhulu ngento eziphandle usikhola kakhulu ngokuphakathi. Mina ngichasise ngikufakaze ngiyamempilo ukuthi uNkulunkulu ukuthi ukhulumisana nami andingi ukuthi ngifaste kakhulu kumbe ngikhuleke kakhulu ukuze ngithi lapho uNkulunkulu sekhuluma. Ngiyakwazi ukuvuka ekuseni ngisiza ukuthi lapho uNkulunkulu uthe lapha lapho uthe ukuthi ngakhuleka 5 minutes ngiyeza ukuthi uNkulunkulu uthini uthi okay uNkulunkulu so kunje ngikamba ngisiyafundisa abantwana ukuthi okay right uNkulunkulu uthe lapha kulo mntwana onje umntwana lwana namhla abengekho eklasini ngoba kule demon elimlandileyo namhlanje basemkhulekela kusikhitshane khona ngale umlilo kawehle ngisiya kumafundisa ngiqhubeka ngifundisa because ngikwazi ngiyambona into ngifika ngithola kakhulu so ngithi ngithola right so uNkulunkulu lapha nibeqinile ngabe ukuthi bengifuna ukuthi ngithole iyezi ukuze uNkulunkulu ukhanye ukhulumile ngade ngifuna ukuthi ngithole ikhalenda kumbe ngithole isitick ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nami ngathi ngekho ngizathini ngingapha phela yakhumbula imizekeliso langokhuluma ukuthi yarare ngalokho usisi wathiwa wakasugula wakasuku ovumbuda amagwebo yabona womama 50 kwathiwa sure ukwehle ibhegi lakhe endlini but iBhayibheli as many as are led by the Spirit they are the sons of God. Abonke abakholwa ngumoya kaNkulunkulu ngamadodana kaNkulunkulu. Bathi bonke abakholwa ngamakhalenda lamastika hayi. Ungabona usakholwa yilokho afuthi uzibeke khona ngazi ukuthi wena ngubani? Umntwana. Asisho ukuthi ulidimoni kaNkulunkulu. Asisho ukuthi ngusathane kaNkulunkulu hayi. Asisho ukuthi ungumntwana. Kodwa kuntwaneni phela kuyadlula. Amen. Ngabe lokuchaya ufaka iphatha liphampa lelane iphawa. Ngabe lokufaka amaphampa lawana. Wena kabuzi kwanza ukusihambela etoilet. Hayi, awusekho makhelwane. So uNkulunkulu kwi-New Testament uNkulunkulu esivumelwaneni esitsha kasasikholi kakhulu ngento yakwazi ukuthi 90% yezinto uNkulunkulu akhuluma ngazo empilweni yomKristu osekhulile kakhulu ngazo ngendlela eziphandle okuyikuthi ukuthi uNkulunkulu ukuthi ukhulile kumbe uyamkhonza okumangalisayo uNkulunkulu kakuvezi ngokuthi le moto ezingaka kakuvezi ngokuthi le mali enganani kakuvezi ngokuthi into zikuhambela kuhle njani ngoba chasise lokho uNkulunkulu ngawe wayenza lokho wayenza kuya lapha ngoJesu Kristu uJesu wayahamba ngeMercedes Benz achaye ngemoto emangalisayo
angene eJerusalem abantu bathi ya yabona ke kade sengenile umntaka Josefa lo Maria waseNazaretha ubonile iPrado yakhe ubonile iBenz yakhe yabona ichechi yakhe yamangalisa inkalakatha ichechi bonke abazalwana bonke batshaya oqwa omama bonke yabona amaswidi abagqoka ngoba kwakuyidu Jesu kakhulu ukuhola uJesu indodana kaNkulunkulu kwakuvela phakathi komoya esezebona ukuthi yikho esithi nxa evusa uLazaretha ukwenzela laba abantu ukuthi bebone ukuthi nthumile kakuvuki uLazaro lo ngoba mina untshelile kudala unje wayekholwe kudala ngomoya kaNkulunkulu ukuthi kuzaba njani. So xa uholwa ngomoya kaNkulunkulu usuyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukuhola kakhulu ngokuthi ngakutshela ngakho nothi ngezinto ezenzakala phandle. Ngithe okuphakathi kutshengisa okuphandle. Ungabona into sezenzakala phandle kakhulu. Okunye kuyabe kuveza ukuthi phakathi sokunjani. Manje abantu problem ukuthi sure yokuthi kungagcwala ku-apostle uMagweza kuphuphumele kimi senthi that's these days kuyagcwala uyaphuphuma kimi wena and uyaphuphuma kimi anti kugcwalile kubani kumfundisi kwasokukhaphakela kimi sokukhaphakela kimi ile yazi kimi vele kugcwele Sathana athi right okay uNkulunkulu athi right Sathana akungizame lapha naso uthe ugcwele sithi akungizame njengoJobe anti uNkulunkulu wavumela uJobe ukuthi akungizame ngibona ukuthi ugcwele yini umfundisi lo umfundisi wamanga lo vele kalamandla lwana ngamasatanisi wena kathi wena anti ukusukela ungakagcwali kulabantu abafuna ukuboleka iglory kaNkulunkulu kulabantu abafuna ukwenza abona iBhayibheli ikhuluma ukuthi ku2 Corinthians chapter 3 lithi nxa inkazimulo yalokho eyayiletha ukulahlwa yayisenza abantwana boIsrayeli bayehlule ukukhangela ubuso bukaMoses. Wathi more inkazimulo yalokho eletha ukulandwa nguNkulunkulu. Nxa inkazimulo kaNkulunkulu eyayi temporary eyayingazange ukuzohlala isikhathi eside iyenza ukuthi abantwana boIsrayeli bangamkhangela uMoses besabe bathi lo bibu khona kaNkulunkulu. Wathi more inkazimulo yomoya engcwele ehlala kuze kube naphakade okuthi lapho umoya engcwele sebuyile ubuyile ulande ukuzohlala akazovakatsha umoya engcwele kazange uzosivakatshela yikho Jesu wathi ngisengihamba kanti njengezintandane ngoba ukhona umsizi ozabuya. So umoya engcwele ubuya azohlala lathi kuze uJesu azobuya umoya ozosigcinela ukuthi uJesu abuye. Ngakho kumele asihole ekusiholeni kwakhe kumele simlalele. Phela umoya engcwele kulapho ukhona labathi ezinkulumo sokuthi ahola umuntu kodwa uhola imvu not imbuzi akuthi imvu not imbuzi kulembuzi lezimvu kulezimvu lembuzi sonke lapho sicela emakhaya siyazwisisa into lezana nxa ungavula isibaya sembuzi uvulela imbuzi so umbhobho useselapho iyajamba vele isiphumi ihamba kumbe nxa uyivulela iphumi igijima ithi igijima ikhangela amahlamvu aphezulu lani ayikakhangela ukuthi phansi lapha kulameva kuyathini kodwa imvu izithobile zivumela izikhangela phansi mhlawumbe kwabendlula khona yikho right yikho uDavida uthi uNkulunkulu ungumalusi wami okuyisuteni uzithatha njengemvu uyangihola emadlelweni aluhlaza. Umoya engcwele udinga umuntu olomoya wemvu olalelayo azwe ukuthi umoya engcwele uthini. Manje ichechi yathi isidezi igcwele imbuzi. Hallelujah. Amen. Ichechi yonke ngingathi ukuthi kugayi ngingathi ukuthi izayoja ngingathi yonke ichechi yonke igcwele phambi imbuzi. Manje uJesu okumwalisa iBhayibheli lithi mhla ebuya uzathi esandleni sokudla izimvu imbuzi ngapha manje ngoba abazayizwile
khangele ukuthi ngenxa yokuthi nxa simamukele phela uJesu ukhangelela ukuthi thina sibe njani sibe zindodana sisuke kubele ngabantwana ukuze ukuthi ngelintanga ethe buya ethi ya lenze kuhle lina engathi likwenze lasala likwenza la abantu bonke laba abangikhonzayo bonke laba hey lenza umsebenzi omuhle ngenxa yokuthi kulalelwe umoya ongcwele umuntu ufike lapha aholwa khona ngumoya kaNkulunkulu. Haleluya. Amen. Kumele umoya kaNkulunkulu akuhole kusukela namhlanje. Kumele umoya ongcwele akuhole. Yabona okwenza sometimes abantu bathwale nzima ekuchumayezeni ukuthi sinikele. Yikuthi abantu kababezwa ukuholwa. Haleluya. Amen. Abekezwa ukuthi umoya ongcwele uthini. Nxa umoya ongcwele ngaqalisa ukuthi sekuhola lapha yikubona uzizothola ukundisi wayele imota zakhe wayela amaplaza akhe uNkulunkulu wathi embiza kuministry wathengisa konke wathatha imali yakhe yonke wayifaka khona ngoba umoya ongcwele senjani sekuholile sekhulumile ezele zanxa umoya ongcwele ekhuluma hayi ngichasele futhi lapho na umoya ongcwele xa ekhuluma kakhulumi njengomkhwana. Mina ngakhuluma phela ngithi hey omnye umuntu angangizwa kodwa umoya ongcwele nxa ekhulume ngathi kanye awuyezwa uyezwa ngenxa yokuthi umoya ongcwele angatshayi inyama akatshayi umphefumulo utshaye emoyeni. Wena ungumoya uhlala emzimbeni ulomphefumulo so umoya ongcwele uza khulume la uhambe emoyeni wakho uwe kanye abe sefika athi pha akhulume engatshayi emoyeni wakho su-responda suvuka okay uNkulunkulu uyakhuluma manje abantu bafuna ukuthi bebelokhu betshaya emoyeni enyameni lemphefumulweni ukuze babone ukuthi hayi lapho uyakhuluma hayi no kasenzi njalo umoya. So bazalwane kasiholweni ngumoya kasiholweni ngumoya mhlawumbe kwesinye isikhathi uNkulunkulu kakhulu nxa sebonile ukuthi sefuna ukukususa phela into zikaNkulunkulu kuyakhulu uNkulunkulu sebonile ukuthi sefuna ukukususa ekubeni lusane lwakhe kumbe kube nomntana uyaletha ubunzima esikubiza ukuthi ngama-challenges uyaletha ama-challenges so sebona ukuthi alright mina nabantwana bami bakwa-Israyeli sendisusile sengifuna isuse ekubeni ngabantwana ngokulisuse eGibhithe ngifuna ukuthi liye eKhenani kodwa eKhenani akuphongufikwa lapho iBhayibheli lithi indlela eyayiqonde eKhenani yayihambeka nge-7 days kodwa bayithatha 40 years. Kungayisithi uNkulunkulu wayesithutha wayengakwanisi ukubafikisa fast wayengakwanisi ukubafikisa nge-second sebefika kodwa ngenxa yokuthi wayesebona ukuthi abantwana laba ngabantu abami bakwa-Israyeli ngifuna ukubasusa e-Egypt ngibase eKhenani kodwa ngibasuse e-Egypt ngibase eKhenani kufanele ukuthi kube le-process abazayilandela ukuyafika khona kumele kwenzakala olunye ulutho ukuze bayefika babone engibabekele khona ukuthi nxa uNkulunkulu wakho ngokuthi ebathathe akucabanga into leyo abathatha uNkulunkulu benjalo beluhlaza ngakhe ngathi njumayela ngibona prayer ngathi base bephume eGibhithe kodwa iGibhithe la igcwele phakathi kwabo so even uMoses la uNkulunkulu embiza wamsusa eGibhithe ele 40 years wamhlalisa enkangala for 40 years ukuze akhuphe iGibhithe lonke kuMoses. Hallelujah. Amen. Wamsusa eGibhithe uMoses wahlala 40 years eGibhithe wathi sihlale 40 years eGibhithe uNkulunkulu wasemthatha evalekela lwana umGibhithe wayembulela anti kuthiwa uzambotshela wahamba wahlala enkangala lapho ayehlezi khona yikho abona khona isihlahla esasidepha wasibona isihlahla leso uNkulunkulu emtshela esibona isihlahla lesani Moses wayesekwabo 70 something years esehlalile enkangala iGibhithe lonke laze laphuma ngoba iBhayibheli lithi kuHebrews kumbe kuyena Exodus chapter 3 likhuluma ukuthi uMoses wayengumntwana omuhle usana oluhle uFaro wasefuna ukuthi abantwana babulawe abangabafana kodwa uMoses wasefakwe ebhasketini ngumama kanti wahlaliswe emanzini indodakazi kaFaro yasifona uMoses yamhawukela njengomntwana so ekawukelwe engumntwana omuhle wahlaliswa endlini kaFaro kanye yahlaliswa sibili njengathi umfana sahlaliswa sazalwa zinyama sahlala khona singahlala sibili uNkulunkulu ekwazi ukwenza 40 years uMoses ehlala loFaro ehlala loSathane
wafundiswa konke ukuthi right Sathane kwenziwa so lapha eGibhithe yabona Moses nxa ufuna ukuthi onkulunkulu beGibhithe basebenze uyayenza so kodwa uNkulunkulu esemthume ufuna ukuthi ayemsebenzisa ngala kholwe ngumoya wamsusa wayihlalisa enkangala ukuthi iGibhithe liphume phandle kwakhe ngoba uphandle kweGibhithe wathi iGibhithe ngabe lonke liphakathi kwakhe so ngesikhathi uNkulunkulu sekususile kube ngumntwana efuna ukuthi indodana uyakudlulisa enkangala ukuze akhuphe iGibhithe phakathi kwabo asondaba elula leyo yikho lapho abanye abantu abaqalisa khona ukuthatha uNkulunkulu wakho ngisho bathi sokwathini bakithi mphambanisa ngaphi mfundisi mphambanisa ngayangizwa abanye abantu ngizothi kathi mphambanisa ngaphi into sesenzakala so haya kazi mina uNkulunkulu yaziqala wakuthi ngithi namhla Friday umuntu yabe ngifonele akukho uzothatha imali yesinkwa akukho uzothatha imali yefuel inyanga yonke athe ngibakile imoto zami azela amathaya azela so kangena idemoni ngiyila idemoni manje ngoba kawuholwa ngumoya uholwa zimota phansi akuholwe ngumoya uyokwazi ukuthi okuphakathi kokuveza ukuthi haleluya okuphakathi ungaphuphuma okuphandle kuyalalela lapho uphuphuma manje problem sihlakazana lokho ukuphuphumelwa phandle phakathi kungela kuzasala kulizengu kwente yabuza umgqomo ngelapho ngayibona lapho imbuzi zifika zinatha emapheyini abantu imbuzi besingena sikhanda phakathi sigijima ibhakede liqasa ukuba ngumsindo kodwa imbuzi yona ithule imbuzi yona ithulele ibhakede liba ngumsindo umnana nxa ungasekho kuyaba ngumsindo kungela lutho kwangikhona wena ithulezi kungala lutho lwenzakalayo ngenxa yokuthi wena kawuphuphumi kodwa umoya ongcwele ulande ukuthi sigcwale yena singagcwala nguye sesimlalela asikhole ukuze la nxa sidlula kuma-hard times umoya ongcwele akutshele ukuthi hayi no umoya ongcwele uyangitshela ukuthi hayi even mbuya cabanga ngangalo esasithi ngiyala ngandlula ngiyawa uNkulunkulu akasukuntshela ngisebhasini ngimile ngatshaya istendi ngisuka koBulawa ngaze ngafika wona ngimile so abanye abantu bebhizi bezidlela bezikholisela bethini uNkulunkulu uyangitshela ukuthi no lapho yakhona uzafethi resistance enyangaza kuyibona uzathi ufika lapho ngale wantu akasi kungitshela konke lesikolo yakho konje ngingakwazi ngazange ngikhona asuze okay so qala wena ufike lapha indlu ozafika uhlale khona fake altar khona phansi khuleke qalisa ukuthandaza intambama everyday emaklasini manje qalisa ukwenza siqasa ukuyala lapho uchaphingela sikwenze siqasa ukubona ama-breakthroughs siqasa ukubona uNkulunkulu esenza kodwa ngisuke Harare lapha endlala khona into zathi nzima ukuthi uthi ngazathi uNkulunkulu ungomunye olidwa yimnana phandle ngazathi ke lapho uNkulunkulu sendahlile kodwa ngitshele lokho ukuthi nxa umuntu okholwa ngumoya uzananzelela lokho ukuthi ngabo 2 ekuseni akunanzela ukuthi kumnyama njani amen ngabo 2 ekuseni kumnyama kakhulu amen ungafike ebusuku kobo 9 kuyabe kungekho mnyama njenganxa sokuzayo haleluya so ama-challenges nxa ebuya empilweni yakho nxa ungulwana okholwa ngumoya ama-challenges nxa ebuya kumele abe yiwa kutshelayo ukuthi no sufika ku-breakthrough ama-challenges omuntu okholwa ngumoya nxa ebuya abe mtshengisa ukuthi no afanana lama abadriver afanana lama-educators ukuthi no sufika ku-breakthrough sufika qiniseni kambe nxa kuyikuthi ake sizibuzeni uJesu seGetsemane lapha uJesu seGetsemane nangu useqasa ukuphuma izivuthu zegazi sokubuhlungu uNkulunkulu sebeyathe baba phela uNkulunkulu sekhangele eceleni ngoba izizwe zethu zonke zaseziphezu kwakhe nxa uJesu wathi nxa sibili hlupheke kangaka mina khonapho wayesele 33 years iminyaka yonke bekade kungani kumnandi kungani kuyakholisa abantu bonke bembakezela izandla labana ababesithi hosana ngophezulu ngonyama yomdeni kaJuda bemendlalela amamethi phansi bethi hamba ngedonki phezulu lapho yibo abasebemlanda besithi bazombulala ngesikhathi zona zikani challenge enjani sibuye uJesu
engumuntu oyekholwa ngama-miracles phandle wayezathi Nkulunkulu undilahlile shiyana nami a-backslide. Kodwa nxa ukuthi wayeyindodana ekholwa ngumoya wami isibindi wadlula ku-challenge. Nxa usuba kwi-Hebrews 12 verse 1 to 2 uthi njengalokhu sigaqelwe kumbe sifonqolozelwe ngabofakazi ngabofakazi kasigijimeni lo mjaho wokukholwa ophambi kwethu sikhangele kuye uJesu. Okuthi umoya ingcwele usikholele ukuthi sikhangele kuJesu. Sikhangele kuJesu sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngoJesu Kristu esebenzisa umoya ingcwele. Bazalwane, asikholwe nomoya. Asikholwe nomoya. Sikuma-last days ziningi izinto ezikholwa ngabantu. Kwendawo ubaba nxa umama wendileyo ngubaba othetheni, umntwana uzagula phakathi kobusuku ngo-1 uthi uyafonela umfundisi uMagwenzi ifoni ithi the number you have dialed is not reachable. Later umbona umntwana sowayibhubhudla amabhelu. Uthi uyafonela omunye umfundisi, the number you have dialed is no longer in use. Umuntu umbona umuntu uyaphela la. Vuya uthi uyafonela uMambo uzothiwa the number ukade umfonele emini uzothiwa the number you have dialed is no longer in service. Ukuthi vele kuthi line leli kasalisebenzisi wena uyifonelile emini. Aso Satan. Aso Satan. uNkulunkulu uyafuna ukuthi ukhulume naye modwa ukukhuluma labantu. Ngokukhuluma kwaNkulunkulu phela. Ngasonke lapha vele eChurch masibuya so. Ngakulo tshumayela ilizwi. Sonke sifika omnye lomunye ehlala lapha. Baba uNkulunkulu 3 hours prayer. Sikholisa ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma lathi. Manje khona ukuthi phela kulabakaza manje kule Sunday school isane kule ezinto ezinto Sunday school. Kuthi sokuyamela ukuthi omunye oyedwa abe lelizwi lokuthi akhulume ivela kuNkulunkulu. Kodwa ukufuna kwakho uNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu abuye lapha sonke sibe celebrate madoda yazi mbonile yazi kuthe ngawubala Revelations 1:7 uthi ngosuku lwenkosi umoya wenkosi wamphakamisa ngabona ukuthi ngosuku lwenkosi ngasohlangana lapha kumele umoya wenkosi kubonisa ukuthi manje my God siyazibuyelela sinjalo singene sinjalo siphele sinjalo. uNkulunkulu asize sifuna ukuthi sifike kulevel yokuthi abantu sebesiza uNkulunkulu abantu sebezwisisa into zikaNkulunkulu akusasimangalisi okwenza abantu bengabuyi phela bezokwenza bathi lapha simo ukuthi abafundi abakaboni utshintsho kithi. Amen. Sifuna ukuthi uNkulunkulu namhlanje sikholwe umoya. Abakholwa ngumoya ngamadoda kaNkulunkulu. Kuzaze kube nini sonke singabantwana. Sifuna ukuthi sibe ngamadodana. Okungichazayo ukuthi abantu bazakuya econference. Usuvela conference ngalo ubusenza ukuthola umangalisayo lapha abantu bebothi namajaha 3 days engekho. Labakade bekwazi ukuthi ukhona idambi yathiwa idamba metro. Inyozi ziyabe zihamba umthunywa wedamba kumbe umthunywa we-prostate ubengekho ubenga ku-conference. Uthi ukuyivela conference bethi hey usebuyile kulokho kade lokukhangelele kungasayenzakali omama ngiyalinxusa phela kuma-prayers namhle endlini yami esikhulekeni wozani sithandaze endlini yami eqalisa ukuthandaza omama eqalisa ukuthandaza kubonakala khonapho kungasadingi ukuthi bangabefugayo kumbe ngabangabo. Mina ngasuka ngathi ngiphenduka vele kamphendukela nge-church engikhonza khona hayi ngaphendula kwenye indawo okuyukuthi ukuthi ngahle ngasusa imayindi yalokuthiwa kule church yami ile church ngiyayithatha ile church ngikhonza church kaJesu Kristu. Ngingafika endaweni lapho i-church yami engikhonza khona engekho khona ngifika ngikhonza phela ngithwala i-church
okuyikuthi ukuthi ukukhona kwaNkulunkulu sengakutshela ukuthi sengathi uNkulunkulu anti phakathi kwami so lapho engikhona la ukhona ngoba moya engcwele lapho engikhona kakungikhona. Haleluya. Sifuna ukuthi namhla sikhuleke wena sulizwile singathi mayela phela lapha senze njengoPaul abanye bawe phansi sibakhulekele sifuna ukuthi sikhuleke sihambe phambi kaNkulunkulu ukuthanda. Funa ukukholwa umoya ngithe benze ukuthi umoya engcwele ngabe ekhuluma kodwa kungabe kwenzeke futhi ukuthi umoya engcwele angabe ekhuluma kuwe ngenxa yokuthi use-church. Phela kwathi singasuka lapha singinthaside lapha sikhuleke uNkulunkulu namhla sizwele umusa sikhuleke uNkulunkulu sifisa ukuthi namhla ke wenza ulutho empilweni zethu. Sesikhulekile sonke iBhayibheli lithi nxa ababili labathathu benjani bevumelana ngolutho emhlabeni lapha ezulwini lezakala ngenxa yokuthi sonke sivumelene lapho kuyenzakala. Kodwa wena phela uhambe endlini yakho la kuyenzakala uwedwa ngenxa yokuthi uyakukholwa ngubani umoya engcwele. So sifuna ukuthi sike singene esikhathini sokuthandaza ukuthi uthi umoya engcwele namhlanje nxa kuyikuthi umoya engcwele kawugcwalisanga akugcwalise. Nxa umoya engcwele kuyikuthi wakugcwalisa kodwa kawuzwi ivoice yakhe ekhuluma ngokuthi Jesu Kristu uthi izimvu zami ziyezwa elami ilizwi. Sekele ukuba zimbuzi sifuna ukuthi sibe yini imbuzi yakwathi zibona ngani sikhulume. Imbuzi zibona ukuthi lalapho ilizwi lithunyelelwa lalapho kusenziwa khona vele ziphandle akazizwa ukukhuluma bezicabangela ngemfushwa ezitshe phandle ongalethwa izulu kumbe ngamawapaya ngasale sidla imkhwaphe phandle kumbe ngani ukubona ukuthi umuntu uyalezwa endlini kaNkulunkulu kakholwa ngumoya. Namhlanje zawuye phambi kaNkulunkulu akungikholwa ngomoya wakho kakungikholwa kakukhona impilo yakho. Nxa ukholwa ngumoya kaNkulunkulu kawudingi ukuthandazela. Nxa ukholwa ngumoya kaNkulunkulu ukuthandazelwa kawudingi ngoba umoya kaNkulunkulu uzakutshela okuthandazelwayo okumele ukuthandazele. Amen. So sifuna ukuhamba phambi kaNkulunkulu ngokuthandaza namhlanje. Sifuna ukuthandaza, sifuna ukumhlabela i-worship song.
Satan emoya emibi Jehova namhlanje makhulume lami Jehova uNkulunkulu Nkosi yamakhosi Nkosi namandla Nkosi othando Jehova ngikhuluma lami Nkulunkulu yami Jehova uNkulunkulu ngikhuluma lami Nkulunkulu yami Jehova Father I pray today in the mighty name of Jesus Jehova Father I say that you're the Lord Nkosi yamakhosi Nkosi yamandla Nkosi othando Jehova Father I pray in Jesus mighty name Jehova uNkulunkulu ngikhuleka lami Nkulunkulu ngena phakathi empilo yami Jehova Father I pray in the mighty name of Jesus Jehova ngiyakhuleka lami egameni lenkosi yethu Jehova Nkosi yamakhosi khuluma lami phakathi kwempilo yami Jehova bonakalisa ubuhle bakho bonakalisa ukuhamba kwakho Jehova Nkosi yamakhosi Nkosi yamandla Nkosi othando I pray Jehova in the mighty name of Jesus uNkulunkulu wami ngiyakhuleka lami Father I cast the spirit of the devil which is attacking my mother in the mighty name of Jesus Lord Jehova uNkulunkulu wami ngiyakhuleka lami egameni lenkosi yethu Jehova uNkulunkulu wami bonakalisa amandla akho Jehova uNkulunkulu wami bonakalisa ukuhamba kwakho Jehova Father I say that you are the Lord in the mighty name of Jesus Father as you say John 14 Father verse 14 that whatever we ask in your name Father in Jesus mighty name Father we say Father Matthew 7 verse 7 that Father tell us of you what was of the Jehova namhlanje uNkulunkulu wami sicela Jehova ukukhulumisana lawe uNkulunkulu Jehova Baba uNkulunkulu Jehova ubonakalise Jehova ungazokubonakalise phakathi yami Jehova ubonakalise ukukhuluma kwamdawo Jehova uNkulunkulu Jehova ubonakalise Jehova ukukhuluma lami Jehova ngokukhanya Jehova Jehova uNkulunkulu empilo yami Jehova uyakhuleka namhlanje egameni lenkosi I pray Jehovah today in Jesus mighty name Jehovah Father I say that you are the Lord in Jesus mighty name ngiyakhuleka nkosi yamandla nkosi othando nkosi lomusa uNkulunkulu bonakalisa amandla akho bonakalisa ubuhle bakho bonakalisa Jehova ubuhle bakho in Jesus mighty name Jehova ngiyakhuleka namhlanje Jehova uNkulunkulu bonakalisa amandla akho bonakalisa ubuhle bakho bonakalisa ukuhamba kwakho Jehova in Jesus mighty name Jehovah Father I pray Jehovah today uNkulunkulu bonakalisa ukuhamba kwakho bonakalisa ubuhle bakho phakathi nawe indawo Jehova I pray Jehovah in Jesus mighty name I pray Jehovah in Jesus mighty name Jehovah Father, I believe in Jehovah, I believe in the mighty name of Jesus. Father, I pray today in Jesus' mighty name, Jehovah. Father, may you reveal your love in the mighty name of Jesus. Father, I say that you are the Lord of Jesus, mighty name, Jehovah, in Costa Makosa, in Costa Manda, in Costa Tanda, in Costa Musa. In Jesus' name, so Father, I pray. Jesus, my dear Father, I pray and I thank you for the faith in the mighty name of Jesus. I say that you are the Lord of Spirit of the Lord, lift up your hands wherever you are. Spirit of the Lord, we thank you today. Right now, Lord, we thank you for your word. Holy Spirit, we thank you for your presence. Thank you for coming down right now to lead your people. For you have said to us that as many as are led by the Spirit, they are the sons of God. Right now, fill your people. Fill your people. Fill your people. Fill your people. Fill your people, Holy Spirit, so that you may lead them. Fill your people, Holy Spirit. Fill your people, Holy Spirit.
so that you may lead them. Those whom you want to baptize them to the brim, fill them to the brim. Let their cup overflow. Let their cup overflow. Let their cup overflow. Let their cup overflow. Yes, Holy Spirit, yes. Yes, let their cup overflow. Yes, Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit, for your presence here. I thank you, God. I thank you that your presence is here. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes. Yes. Yes, fill your people, Holy Ghost. Fill your people, Holy Spirit. Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, Holy Ghost.
Open spiritual eyes. Open spiritual ears. Let your sheep hear your voice. In the mighty name of Jesus. Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God. Thank you, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. My God, open the spiritual ears and the spiritual eyes. Lead it in your way. 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 In the mighty way. In the mighty name of Jesus. Let us see you in the mighty name of Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. Yes, Holy Ghost. My God, open these eyes. Open these ears. Let them see and hear you. Congregate, let the Holy Spirit lead them. Let the Holy Spirit lead them. Let the Holy Spirit lead these people. In the mighty name of Jesus. Shut